Zdravo drugari i dobrodošli na Smart Photo Reviews kanal. Danas ćemo za vas na brzaka uporediti dva blica. U pitanju su Nikon SB5000, najjači Nikonov blic koji je u ponudi, i Godox TT685 za Nikona, koji je jedan od najjačih Godoxovih blica kao alternativa Nikonovim blicevima. Hajde da krenemo od ovog jeftinijeg, znači od Godoxa. Kutija izgleda ovako. Na kutiji, što je jako zanimljivo, imate detaljnu specifikaciju koju možete vidjeti ovde, znači vodeći broj 60, ITTL merenje, high speed sinhronizacija, brzo punjenje, kontrolisano preko radio okidača, može da se radi kao master i kao slave, ima sinhronizaciju zadnje zavesice i tako dalje i tako dalje. Zoom od 20 do 200 mm, detaljnu specifikaciju možete sami pogledati u linkovima koje ćemo vam dati. Takođe ima i funkciju da se updateuje software kada to proizvođač izbaci preko kabla. Što se tiče Nikona, na njegovoj kutiji, kao što vidite, SB5000 samo piše model blica, kutija izgleda standardno za Nikonove bliceve, nemate ni traga specifikacije, ali mi ćemo vam dati link gde ćete imati detaljnu specifikaciju, pa možete tačno pročitati sve detalje koje vas zanimaju. Hajde da vidimo šta se nalazi pre svega u ovoj kutiji u kojoj je Godox TT685. Kada otvorite kutiju, naiđete na blic koji se nalazi u ovoj torbici. Naravno, tu su i korisnička uputstva i tako dalje. Znači, samo imate ovu torbicu i u njoj imate, kao što vidite, blic koji izgleda evo ovako. S te strane i sa zadnje strane. Što se tiče samo kvaliteta blica, mirišem namerno da bih osetio kvalitet materijala, nema traga onim čudnim mirisima kineske plastike i nekvalitetnih materijala, tako da je prilično kvalitetan blic, ovako dosta je robustan i deluje da je prilično dobro izrađen. Standardno imate da izvučete ovde difuzor za široki ugao, kao i bounce card ili karticu za odbijanje svetlosti. Dobro, da vidimo šta još imamo u ovoj torbici, ako ima još nešto. Evo, daju vam još ovu standardnu stopicu ili nožice za montiranje na stativ ili na neku podlogu da može stajati. I to je bukvalno sve što dobijete. Što se tiče Nikona, naravno, kad je 3-4 puta skuplji, onda očekujete da dobijete nešto više u ovoj kutiji, što i jeste slučaj. Evo, kada se kutija otvori, evo ga blic, koji je u zaštitnoj plastičnoj kesici i u torbici koja je znatno kvalitetnija od one Godoxove, kao što vidite, evo je. Unutra se nalazi blic u još jednoj zaštitnoj kesici, mi ćemo ga izvaditi. Plastika ima potpuno drugačiji miris od ove Godoxove plastike, a sve što se kvaliteta nekog plastike tiče, ne deluje da je nešto mnogo kvalitetnije ovaj blic što se same plastike tiče urađen nego onaj Godoxov blic, evo on ovako izgleda. Takođe imate, naravno, standardno ovo difuzor za široki ugao, kao i karticu za odbijanje svetla. Tu imate konektore za razne funkcije za daljinsko kidanje i tako dalje, za battery pack dodatni koji možete nakačiti, i to je sve standardno za bliceve, da vas ne zamaram tim detaljima, ali mislim jedino što vas može interesovati je možda ova konfiguracija tastera na poleđini samog blica.
Šta još dobijete u kutiji? Dobijete dodatnu vrećicu za nošenje kompletno ovog blica i kutije, odnosno ne kutije, nego njegove torbice. Dobijete dodatni difuzor i dobijete filtere, narandžasti i zeleni. Vidim da nije nešto ostalo i da, naravno dobijate isto stopicu kao i tamo, bez nožice. I to bi bilo to. Dobijete. Sad ono što vas mnogo više verovatno interesuje je da proverimo kako izgleda snaga ovih bliceva, to je da ih uporedimo u smislu maksimalne i minimalne snage, što ćemo uraditi za nekoliko trenutaka. Evo, sada smo se spremili za test snage ovih bliceva. Imamo Godox u prvom redu, iza njega Nikon SB5000, podešeni su na maksimalnu snagu, imaju potpuno iste baterije napunjene do vrha i merimo se konikom i svetlomerom da vidimo koje ćemo vrednosti dobiti. Najpre ćemo okinuti Godox od blica otprilike rastojanja nešto više od 1 metar u odnosu na svetlomer, znači na kraju ovog stola. Samo da vidim da nije otišao u sleep mode, nije, sve ok. Znači, okidamo Godox. I, evo, sami vidite, vrednost koju smo dobili je 64, znači F64, to je snaga koju je isporučio Godox. Hajde sada da vidimo za SB5000 istu stvar. Samo prvo da ga probudimo. Ovo nešto mnogo brže ode na spavanje, tako je podešeno. I da okinemo sada i njega sa istog mesta. Evo rezultat. Znači on je pokazao 64,2, znači 0,2 blende veću snagu od Godoxa. Hajde sada da vidimo koliko maksimalnu snagu dobijemo od jednog i drugog blica kada ih odbijemo o plafon. Znači, hajde prvo Godox. Kao što vidite, rezultat je 16, znači dobijemo blendu 16. A od Nikona, nakon što ga probudimo, od Nikona, verovali ili ne, potpuno ista stvar, znači blenda 16. Znači u ovom testu su pokazali potpuno istu snagu i jedan i drugi blic. Da vidimo minimalnu snagu koju će pokazati u ovom bounce testu. Evo sada testa i sa minimalnom snagom odbijanje o plafon. Je prvo Godox. Evo rezultat. Blenda 2,8. Sada Nikon. Evo rezultat, znači ispod mogućnosti merenja, što znači da je toliko slaba bila svetlost da nije mogla biti izmerena i to je zahvaljujući tome što Nikon ima jednu 256-inku za razliku od Godoxa koji ima jednu 128-inku. Bilo bi još zanimljivo da vam pokažemo na maksimalnoj snazi koliko brzo puni jedan, a koliko drugi blic za sledeće okidanje. Tako da ću ja sad malo izaći iz kadra, a ubacit ću bliceve u kadar, kako biste mogli da vidite ove lampice. Znači evo trenutno su oba blica napunjena, kao što vidite lampice. Sad ćemo pritisnuti jedan i drugi istovremeno i vidjeti koja će se lampica brže posle upaliti. Kao što ste sami mogli vidjeti, lampica na Nikonu se nešto brže upalila. Hajmo još jednom. Da, znači, definitivno Nikon SB5000 brže puni kada se
blic okine maksimalnom snagom. Evo, sada su podešeni na najmanju snagu. Treba napomenuti da Godox može ići najmanje na jednu 128-inku, dok Nikon može ići na jednu 256-inku, tako da duplo manje svetlosti može isporučiti ako vam je to nekad potrebno. Zaboravio sam da napomenem prvi put, ali sada ću vam reći da su oba blica zoomirana na 50 mm radi doslednosti ovog testa. Hajde da vidimo prvo najmanju snagu sa istog rastojanja koju može isporučiti Godox. Kao što vidite, to je blenda 6,3. A sada Nikon, istu stvar. Opet je otišao na spavanje, da probudimo malo. Evo rezultata Nikona. 5,0. Znači, nije baš duplo manja snaga kada je minimalno podešen, ali svakako je manja, pa imate možda više mogućnosti za veći otvor blende na fotoaparatu, ako treba samo malo svetlosti da tome dodate. Eto, toliko o tome, o ovom našem brzom testu ova dva blica. Kao što ste videli, slični su performansi zaista. Ogromna je razlika u ceni, praktično 4 puta veća cena je Nikonovog blica nego ovog Godoxovog blica. I šta možemo reći o tome? Pa, ako vam treba neka pouzdanost u radu i gomila okidanja blica dok ne crkne lampa, onda svakako je Nikon u tome u prednosti i sigurni smo da će njegova lampa izdržati više ciklusa nego lampa Godoxovog blica, ali ako blic koristite povremeno i ne toliko često i sa gomilom snimaka koje pravite njima, onda svakako vam je Godox jedna odlična alternativa koju vam mi možemo preporučiti. Do sledećeg našeg viđenja, veliki pozdrav od Smart Photo Reviews ekipe. Ćao svima.